so kon peyo mong kisanan tan ko lukan ko na nalang ko na ganyan ko wow joro rong sabal na chay kopna koryang kopna speaker and legislature song ko kung napalapakan kanyang siya momot so government o chon kon peyo sab pejawan luka kupuran koras ong nasa kon na chay rong ramot ngay sa Nicolas magan pejawan kaliliw kupurakan hautakan sa palmachay rongan ranwach. Kanyang sa palmachay rongan ranwach pan sang kolonya wain ponpe. Sa palmachay pinen bawasan at pagwabakan wain ponpe pejawan kamenalak nan sa palnarayan meeting kasanti kaysap ka 10 regular session legislature pinang pasilip ko wali sa kwano na inisap walo o pejawan niya na sa palmachay ko sa natin way po kanin pompe the state law ng abukurayaw na isap 12 seksyonayo na abukul siluwe o pejawan na pa office and south the department and land ko sa netwatch makachijiki certain provision on emplacement of utility hookups on public trust lands o irachikan. Kayo, met panero ti PUC and terkiyang subs and utility metwecha piliyan suwar ang raidakan besochale tumaymay and kausan nan Public Trust Lands, Sangops and Public Land Board of Trustees, Chapter Manaman, Nia Preleo, and Barrio de Saptuaw. Kosanet Wachpan, Apalichay Raidakan, Metan, Docus Office and Utility, Metwecha Pilialo Suwar, Sang Nia Preleo, and Barrio de Saptuaw, Poto. Koryao, Met Parkerati PUC and Terkiyang Subs and Utility, Metwecha Pilian o Suwar, Hong Raidakan, Mesocha Lumaymay, and Kausan, non-private land, Chapter Manaman, near Predewan Barrio de Saptuaw. Kosanet Wachpan, Apalicha, Raidakan, Mepan, Pocket Subs and Utility, Lian Pil, Suwar, Sang near Preleo, and Barrio de Saptuaw. Tuwa koto. Haramasamente winyo me panyang kakisap sa utility ukot pan muyay pukach kanyo pan kachla PUC hoaute tatarwen pagpag kanyang pan kachla hopsen sa o kachikit men katete sang PUC kasido pan aute application and pachak Kusinigong sa katayo pan kway chalay sa Pompeii Treasury hong isa pan application kuningaw pananana men katete makasaleta muy kausan kawano taraktaran sa pan issue utility certificate mepan uchong pakpak o kaiso utility qualification certificate pan Wasaglan PUC. Utility Qualification Certificate pan kasalita may applicant may pagkasat sa utility kakalit service pukat. Director panut kung nagkata kasiligaw puen kawewe karapan pasong palakan may karayang subs sa utility habang socho kak may Korea ay sa palmachay ron ranwach pansang nan karupen rong and Casadenia Press. Rong sang nan karupen rong and Casadenia Press niya Prelay Sap and Barrio de Saptuaw. Kasaleta may raisong pampapan Pompeii Pesam. Pechawan yang archaweta komotongan Micronesian Swimming Championship. May pechawan yang nan win palaw. May pechawan chapter. Ni April Bayo, o Pachawan Sakla, ni April Isu, and Barrio de Saptuaw. Wekan na yang chaweta kamatangan Micronesian Swimming Championship watch Wayne Marshall Island, Wayne Saipan, the Marianas Island, Wayne Palau,
o Wayne Pompey Vessel. Komotongan Pampa Watch Pachawan Muyawi nan Pumanrai Sarikan Mepach Pacho ni Sampare Isak Silo Pachoti. Nintuan Tama Sansan Me ni Anso Mayrai Som Pampa Kanan Pompey Vessel Arai Pachanan Wayne Palau Irai Pachawan Nen Poitama Irai Pachawan Protor Wayne Pompey o Pachawan To Kol Mechen Walo Silperisa o Franciso Mechawia Irakasampal o Wayne Pompey yang aki Wayne Vessel. Nituan Tama Sansal Takasante Sampali na Pumpuko Kumatangan Micronesian Swimming Championship me Panuya Winang Barwach Riyakate Saktual Pan Te Kumatangan Pampapwach Pan Medan Pachawan Miyawan Barriakat Riyaisak Pan Pachawan Miyawan Wayne o Moran Barriakat Riyaisak Wayne Pompey Medan Pachawan Apali Medan Miyawan Wayne Pompey o sabon macam Matong Kante Sensukan Pil Pachawan Nabata Puiranen Pinyang Pachang Komatong Ang Barwat o Memorikan Irailakan me Pachawan Wanyang Wayne Pompey Vessel ang Komatong and Pampa Watch the Micronesian Swimming Championship Watch ye Nicola Tams, Noah Tams, Tesia Tams, Chayana Tams, Chernia Tams, Kyler Keelan, Custer Keelan o Kalio Keelan. O kaisong lan saban machay rongan Ron Watch kaisang saban machay Librarian Pompey Saban macam Librarian Pompey Pan Pachawan Muya Program and Library Week Nan Sombong and April Ye April Sakriyaw na Librarian Sakwano and Pamaya Kate Saktuwa O Pan Pachawan Muya ni Library and Wayne Pompey Ni Pachapalonia Wayne Pompey Pan Wachriya Kate Saktuwa O ya Pan Pasiri Sakriyaw ni Saban macam Librarian Pompey Muya Library Week. Nituan Tama Sansan me Program and Library Week Watch me yang muya utapan program watch ye siya yang jingita pasay te say o siya yang nalan te art contest. Poitan yapan tatok te siya ipas kan sansan ang rai sarikan ni April ya isap wanawan pangya kita isap tuwaw ranan kasarawi ranan Library Week ni Alan o pang Pachawan Miyawi club kayo mo rin sa was ni Librarian Pompey me Pacho Colonia Wayne Pompey. Main ko yung macakan autapan saban macay rongan ranwach kalangan kukuran karas o kasalenya. America, Argentina, Calaban,